too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamukashos ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the Prophesy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. For a case capa enemy dina gana wa hala jumedi ena wani eguso a wushe na mwamu ni too much de dane da ye kasa we are your number one loyal and credible channel ye wo e de mamu abre ene abre bia enti se muni aba meji mejo se de na mwamu ni se kra e di biba ma don se nu mu esuko na mabo ne bedese mampohene ahomu e de eba aba beso mu ne obi etimi atwense no sre ene abasa na de wo so adwenche ofa ehunu me a day or 2 agent. Enjoy a biana Ghana for your 2 something for him and penny as they say, easy a mammy Jimensa, I declare a year winner, a year papa. His Excellency in another Dankwa Ekufu Aduonum, and I will deno see a yaman penny, a jano, as so all those 70 once him, Bebrena, El Coso, El War, a year NDC for our financial so the Yame Eshano, no, shall be a me and 70 cents. A no credit, say a man penny and Ado, no, as a fata, a yadaya, a botino, and ya say you will be air can you will be air betting as a son and Nemo, say, and no idea any idea, a set a fata no him say, Yame no beba ababa besi eye akonyano eso nanso so abusia said ye to aba ewie yenka yenimsa kasofo yenka wo menye di because bebre na age wo mani nguasem enam omo predictions a wo mo predict ya ambamu amfa ama wo mo enti kan yesusu se kadodo na ebeka wo mo ano atum nanso ekwakwa yese wo mo prediction no eka ede mo mo ne de wo manya stand omenya stamina ejina so just one more ede reveal more revelations and more prophecies edi egu and from na ene dey yam papa prophet Salifu Amoako ababonti ebiem de sembi abatu ejana mo beka yam ya tu abawi ye wa beka sabe mienu miensa emia tese nensam wo de eba de di kan po de o ka se 2021 economy ebe good ama say importation exportation dey say ebe fala e dey ama o my Ghana na eba no say enwuma so dia ne unemployment ayenti bi e wo man mu unemployment by the thing of the past na ebim so enwuma be ko so ama say obi a wonya bi school ani o JHS ni SS ni university ni o ku school na wo ye adwuma enso esan e dey kam na de o kan ye krampo ebim krampo yesem ansana ebebra August munu na COVID-19 so no ye hwehwe na kira kwan a ye hunu ebie ebeka se nya yade bi kurampo eba wo man mu that was 2020 ye papa di nsem we atuja eno so anso ha wo saba bonten edi betu ega se NDC amanyoko no wo mo enje ye wo mo defeat no enye de antum na nyame enhyehyɛ ya wo ede ema wo mo se 2024 wo mo ebetimi aba befa akonya no wo mo entimi enye de endwuntum anyasa wanhwa na enkugo asan akọ ede amom na se kurampo dia wo de etu eja ede abusuafo ese wani sese ye kan ede echo ye papa echemam trade minister ni din edem wanabo na say Alan Kojo Chematin wo susu anase nyame ebie nani ema ni hunu ye no ye papa yi wo no na wo beba ba betu franka ede ama MPP amanyoko no that will be 2024 sa na Prophesy Salifu Amoako ede etu eja wo hunu say Alan Kojo Chematin do nanim ni say Alan Cash wono befa 2024 parliamentary anase flag bearer stand no ede ama MPP for say mampanyi na do dankwa Akufo Addo etimi reni ne term no for 4 years no ewie nkoa adia ene wono na ebetu sa anamon na yenimu nso say mampanyi bi di akonya eso wo man Ghana mu na wo free one ma is either say the vice
ena ya na wota contesting de ema ya amanyokuo no anase bi amanyokuo no hwa wo mu etu eye nipa ebi na nka Ghana fo enim se ye mampanyi na nadakwa akufo adum se 2021 yetimi esori ni in na ye de nisi so se wono na ye mampanyi e wo man Ghana emu a wodi eye 4 years ni ebianka ne abedetwe eye Mahmoud Bawumia wono enanka wono so beba begina as eye flag bearer on the ticket of eye MPP nanso so ye papa etremu a nyame ebie nani no enya Mahmoud Bawumia emom ena ebedi abano so anase obegina ama eye MPP amanyoko ne emom ye papa wanabo alankwadwo twamata do nani ne sem alankash wono ena obedi ye ekan sa mo bekaya ansa na nadranko akufado denti a 2016 olusu ye nadodo na susu se because of Alan wono na nanka dodo na pese yemfa no embra enti se ye de onu ni si a ebetimi atwe edom ebinum nso ade atu ejase de bi se Alan banko ade ne guguo de wo mo betimi edi ebi na sei ena wode ne nsem no etu eja o say it has been revealed to me that Alan Kwadwo will lead the MPP in the 2024 political race. Prophesy Salifu, Amoako, and someone what they to a year a ema Ghana for a so one say. Enche MPP form say ye mampanyi dia kunya ni ewie dia Alan na eba na womo ede ye papa Mahmoud Bawumia edi akonya na entimi enye ye in the sense say wakwa ye eye Muslimi ni anase wo ye Muslim no nkofo be hyeda eyi na yimu say wonu nu bebegina no ne eye John Dramani Mahama na ebe contest na won be pre akonya no ho a dodo na ebe pese womo ebe to ede ama NDC amanyoko ne eba ne sanso dia edi guguo na beba MPP amanyoko nu emu enti sa womo epese womo entimi enkonkan na womo nya wobi a obetimi favor womo na wobetimi aye suitable for amanyoko no womo presidential ticket no pa edia ene womo emfa Alan Kwadwo na eno ene betimi ama womo achieve womo inward de womo ehwehwe anyesa na womo ye omadensi womo befa wobi from na womo epe obi a wobedi animu a wanhwa na edinkugu na aba womo afa no kasa ensem way wo adom FM branches woni yempenifo a wo host no etwetwe enkomo no wodan de nyakopon ayi na di ade akye no wodan na di wo eho no na de nsem way etu eja ewe na Ghana fo bi no be ka se asofo bi no aduabuo se de mo monkomhye etimi ba mu 2020 abato yi mu de se de yenya aso wo membu because ensem a mo be ka no onhwa na ebechi ekure isanse mo nsem a mo kan ya etimi aba mu kwada mo de je mo homena mo de je entrene wo omanyi emu na ebusuafo ba ne political race ene se MPP amanyoko na amanyoko bi etu franka tuni na eno no aya na nyame so concerned about that thing and I say nipa ye na wose ye nkyere se nipa we edi amanyoko no animu a eboa de ekosoi ekwakwa we sese bibia ye di hye nyame nsa aye wo se bibia de hye nsa nanso so eba na manyosema ehunya say involve eye nyame ewo ye nsem kaye ne bibia ye be eka mu ana for the ncha wo fight the young papa Salifu Amoako ede abetu eye ejei fabra na ye nkenkan emfa emam too much GH comment section follow ye ye IG page na betimi so I like your videos no na emrepam no so no madwincheni na ye de agu app no so ede ama medin ede ekuyasi kapa that's ne ye besa de share